Na gosogerie omwanchu murigere begetaseni Ndizi TV bwairire bwijaninde no gosemeria ngari tukoria goria Jumapili lya beire lyo mogoko na bwigo kwegokia kubwatekana ne bipindi ao tugenda ko kwariganiria kurugetaseni Ndizi TV chiaragire Ensa Eyemo ya bono botuko na inchengo kwarigania senchira bene nyare gusanga amona inche iliongoretera mange nganyare ko bagagwateka imena isiko yorogongo rwa Gusii na Kenya na bigo Chinsa ao ase ensabune yo koletera mangana ya Amayia ngoro kwa Josphat Hamisi ngora nande rinyara ko kumanya amange inga anyare ko bagagwateka. Mwanchu murigeri nyora boigo Amayia aya naboko ya bwatia gwetera ase mitandao yaitu ya Facebook Ndizi TV News Digital na boigo gwetera ase mitandao ya YouTube Ndizi TV News. Dakoriganirie na magokabere ekanye rinde tonyare ko batogosanga amonaye togochaka kurwa ase county ya Kisii ase bono eyamate Eyemo kurwa Ensa ya jogo imeyo muchibusongo yanyarire ko bage gosaba obokonyi bwechibesa rinde banyare ko bagokonya omwana obuyo nyarire ko bakurwara ase myaka emenge konengana na Diana kemuntu uyo nyarire ko bakorugimba ase omotoye bono nigo aganeye chibesa chishiringi chimilioni 4.5 rinde omwana uyo nyarire ko kuirwa ase Ensa ya boindi nyare ko bagotwara obobwenia bwabene nabo yokwirana kogendera amasoma yerire nera chikoba gwikirania endoto yaye yokoba omonyagitali musaki oituwa mangana Mildred Momanyi na tarawika ase Enseme yo na gotwarigani roboti irokobwatia amate Eyemo kurwa Ensemo ya jogo imeyo muchobosongo nigo ereno kugania okonene asumwana obojiana kemuntu mega yaye kuiburwa kabwate omochando asumutwaye ase okubeka amache na koba omonene ase myaka 5 bono asabiriga konyora obugwenia kolende bono nigo baganetye goche komuira India ilio konyora obugwenia ase baleno kugania gwechibesa echo chire chimilioni 4.5 buna mamo mwabo akwerera Jiana na munyorete mwaka 2017 mutinyo gatano lakini gachite mapema nyuma matuka ya taraika akabera isiyo matuko make later on after matuko 21 aga develop condition yekoroku hydrocephalus iriye kogero mutuo amachabero mutuo obo manene tukatema stokunyara treatment. It has been a journey okoleirwo kubaru marange buna mwana onde bwansi Jiana nigo achagete skuru kolende akamenta gutwara omochando buna mamu mwabo akwenekia tukamoire skuru no mwasaba nabande bago soma bagana kawaida batagachaka go develop issues ekabe concerned balimu agakoleru review abalimu bagantebe ani detio mwalimu bakoroka segesonge shadow teacher amokonye songaruratikana nde mwirani asabanyagitari neurologist akaligereru bakateba develop irigento korokunga attention deficiency and hyperactiveness disorder na behavior disorder and also wate hyperlexia. Omwana Jiana nigo abeire kagwetera amakongu au ase bono omochando yo ogendrete komentekana anene mono kurwa omwakoyo ochaka otwaire challenge chinyinge twamwire therapy sessions abere gakonywa mariogo bakaboniga kurebole tumbakaboniga mutinyo January mwakoyo agachaka complain yo mutu asabe kero mopire side akolera o pass out oraro sno etari kawaida tukana nyagitari kero bakore scan akanyora there is an issue there is bleeding of the scalp ekoroku subdural hematoma aso mwana Jiana nigo arokia omogoko yebo gukwana na intwe ase atebire nigo aganete koba omunyagitari ase boigo atabisa etaranta yaye yogotera. I want to be a doctor and a musician. Najua mami, nimejaribu sana
Kutafuta mwingine kama wewe sijapata. Nina moto noko nakuo okugania kwabo nari gusaba gaki abasamaria baya nonde urakunu anyare gutokonya singencho musigo no manene from birth up to now yabaire sabari entambe ase bunanche kogera every parent's wish no kono mwana yali bya kwende school akole bintu bindi na abana bandi okona ko gusaba kwae mamu mabojana na ende birero bya ibinene mbiringa abasamaria bayawe sokia elire banyako babako mukonya umwana ye anyarako bagakonyora ubugwenya neragendere ubugima bwae bwa butambe na kobabuna abana bandi ngolipotelya egetaseni kya Ndizi TV kurwagaiga asensemo ya jogo eletaliane Mildred Momanyi Biamona sana musaki oito Mildred Momanyi na bwigontore no gosemeria nga abantu bokogania okuyambanyara ko bagweso kilinde gusira enga eyo togotigana nero musaki oito Mildred Momanyi togusuka gukia ase county ya Nyamira buna enchira Eyemo yokurwania anene gonchorera kwelire bono nigo ebyombe ao kubwaterana amone chikambani ime county ya Nyamira chenyere ko bachigo chamo na boiga koire bitambukero byekerero elio koene kinga banyare ko bakorwania ogonchoreria akwelire boigo gatie bitambukero byo no koene kinga banyare ko bagutumia chinguru cyomurero kubwatekana amo no mubaso omosaki oitokore county ya Nyamira job mangi amona mange mono Maiga yogonchereria kwelire nige byombe ne chikampuni ao chiachakire gotumika chinchira chekerero ilinde kolenda ebintu bitonchokanaine kulinda masingara. Muradi wetu wa sola ambayo tulianzisha mwaka jana, na hii muradi imeweza kuwezesha sisi kupunguza gharama ya kuzalisha majani chai yetu. Buna enchera Eyemo yokolenda ebintu bitonchokanaine kampuni ya Sasini egotoka ime county Nyamira njeiretse getambokero gyogo chaka omoroberio gotumika Chinsa cyomugaso elinde korunda chimashini ase factory eyo oyokoro kwa solar power project unatoba tokwererwa na Simon Ngugi oyoro mu engineer otenenerete omoroberio yo. Hii mradi ilianza mwaka wa 2022. Project pia inatusaidia kuchunga mazingira kwa kuwa tunatumia kiasi kidogo sasa ya KPLC inayotengenezwa kutoka kwa mafuta ile inatoa fumes na hiyo inaharibu mazingira yetu. Elinde korose chinguru cyomuriro nigo babwate ebibekerero ebikobwata Chinsa cyomugaso. So hii panel ndio inachukua nguvu ya jua na ina convert, inaibadilisha inakuwa nguvu tunayotumia kama stima kwa factories. Maiga yebekerere bikobwata Chinsa cyomugaso nigo molero yogo cyase machine ekorokwa inverter asogonchoro ko bachinguru cyomulero ichikorunda chimashini che factory. Yo nguvu yote inapitia kwa hiki kifaa, ni muhimu sana. Hiki kifaa kinasaidia kubadilisha ile nguvu ya jua, tunapata ile nguvu tutaweza kutumia kwa factory na mashini zetu. Mbabegete emeroberio yende yokorenda ebintu bitonchokanaine buna ogosimeka emete buna toba tokwere na Carol Mutuku oyore omokonyi bumo director ase factory eyo. Kebe inahakikisha kwamba kila mwaka tuko na program ambapo inasaidia kupanda miti every year, na tunashirikiana na mashule, tunashirikiana na wizara ya miti, tunashirikiana na majirani, tunawapatia seedlings kwa sababu tunataka kuendeleza hadi kesho na kuhakikisha miti ipo katika awani. Asase getaba Kenya gotumika chinchera ao chokolenda ebintu bitonchokanaine. Ili kutunza mazingira yetu kuna njia tofauti tunaweza tumia. Tusipande miti ya eucalyptus kwa mito kwa sababu inanyonya maji kwa hiyo mito. Unapokata miti, tusikate miti ovyo ovyo, na unapokata hakikisha kwamba uko na replanting program. Kwa every tree that is cut hakikisha umepanda mti. Ensa moyaye umo director umonene osasini Silas Njibwa kale na atwerabu namba gendete kukina ase kerengo. Na kwa majirani yetu pia tumekuwa tukifanya miradi mbalimbali ya kusaidia jamii,
hasa saizi tumekubaliana kwamba kwa miaka 6 ijayo kila mwaka tutakuwa tunatoa borehole, kisima cha maji. Asate abamuroberi bo gusumeka avocado negati Chinsa barachi gotumeka elinde gokinia ekerengo kyobogima bw'abalemi. So tumeweka katika nursery zetu zaidi ya miche 1150 na tunataka kupewa wakulima wetu so that tuanzishe contract pia na hao, wakati sisi pia tunaanza kuuza avocado yetu yenye iko hapa kwa kampuni, pia watakuwa wanatuuzia kama vile wanatuuzia chai na wanaendelea kutengeneza faida zaidi. Elinde korenda ebinto bitonchokanaine nere buya kiroyo mo gotumeka chinjira chekerero chokorenda ebinto bitonchokanaine korwase kampuni ya Sasini Kepe Limited. Ginko reporteria Ndizi TV Job Maangi. Biamono omosaki oitokore county Nyamira Job Mangiase orabotioru oroikirano togosuka mutwe omongina bw'omuraibwensere choruto nigo aikirana omusangirikano anene bugosasima ime county ya Meru gagukwana senseme yore choruto nigo atebirenga serikali ya Kenya kwanza anene nechikonyara kwa goikirania amaganio aona magendero eliogowanekenya yanyale kwa gosira abangina ime ye ense ya Kenya. Cheruto boigo nigo agikeria anene nganeria nyarakoba gekobwatu kwa amona ekegambero ekenene anene so wanchira kubwata gusikobareta amo omongina no mongina na boigo okonyomana ase omosacha somosacha gatia bara boigo banyarakoba gwikirana somusangerekano yo bwamasabo nigo bago keire anene obomo obogenda tokobokorekana ase county ya Meru. Omosaki oito Everino Sero na mangemono. Omarugi bwa muraibwense mamarecho ruto nigara baraibande korwe county ya Meru asomusangerekano bwa masabo ekanisa yege Catholic ya St. Thomas Apostle ebunge ya Igembe South meye county ya Meru gokwana chinga kiechore choni gwaene kia kogendera gusira bangina wetro muroberio o women economic empowerment. Tuko na kazi ya Women Economic Empowerment ambayo tumeweza kufanya hapa Meru karibu miaka 10 sasa, na mimi najua kwa uongozi wako governor tutashikana mkono ili tuhakikishe kwamba hawa kina mama pia wanaweza kufaidika. Nigo boigo agania bamenyi bensemo ya Meru kurenda mazingira anene ase ogosimekemete. Ni vizuri tulinde mazingira yetu. Tumepatwa na janga la njaa. Pengine huku Meru sio mbaya sana, lakini kuna sehemu nyingi Kenya ambaye tuko na shida ya njaa, haswa sehemu zile za asal, arid and semi-arid lands. Bila chakula watu wanaweza kutatizika sana, na Mheshimiwa Rais amezindua mradi wa kuweza kupanda miti. Watu wa Meru County tuweze kupanda miti. Asensemo ya yo mwaziri bwoboremi Mithikali Nturi nigaene kiaba Kenya mbachikonyoro bwoyo aserigorire inse. In another 6 months fertilizer tutapata na itakuwa imeteremuka zaidi ya chini ya ile 3500 ambaye munalipa kwa ile mpango tuliona. Omugavana bwe county yo Kawira Mwangaza niga kambu ya Somorembe na gotebamba chikobwatera nabu nabarayi koreta magendero ase county ya Meru. Tuna shukrani mbele ya Mwenyezi Mungu kwa sababu alitumia rais wetu mpendwa akamtumia kama chombo cha kuleta amani Meru. Sisi kama executive plus the County Assembly of Meru tumeshikana namna hii ili kuleta maendeleo katika Meru yetu. Tunamshukuru Mungu. Mama Recho niga kwanerengana yo konyoma no mukungwa somokungu gosomosacha egento agikeria asabara ibekanisa abato yegetambukiro ye serikali yoko yekana. We want to strengthen the family institution where we have a father and a mother and children. So we really don't wish to get into that conversation of LGBTQ because really that is not what our traditions and even our Christian values talk about in this great country of Kenya. We want to thank him as Catholic Christians for standing firm to defend our Christian and cultural moral values against those who support same-sex marriage.
abarai benseme yoni go bakwanero ko bakomorembe egento bagokerete na goteba mbachi gotwara obomo bwa magendero ase bakere serikali mbuya asogoso agati. Tunafurahi kwa sababu ya amani ambayo tunaenjoy hapa Meru, kwa sababu palipo na amani kuna maendeleo, kuna utendakazi, kuna forward movement. Tunashukuru rais wetu William Ruto, the president of the republic, sababu ya ile amani umetusaidia kuleta katika Meru. Meru tunafurahia sana vile mambo yanaendelea. Your Excellency the Governor, we are very happy kwa kukamilisha yale mambo. Tulikaa chini tukakubaliana na tukafika mpaka pale tumefika. Na siku ya leo sisi tunasema tukiwa bunge, Our Excellency Governor ni mama yetu, na ndiye ile mafuta tunapaka uzo ndio tuonekane tukiwa tunapendeza mbele ya watu. Nechinga kiboigo yabo mogoko aso musasiroti bwe kaniseyo aso konyoregari eyo raj ko morroberia obosombi bwo goikerania ringana rya Nyasaye asa abantu bonsi. Ngoripotere gataseni kya Ndizi TV erietariane Evelyn Osero. Biamono sano mosaki oito Evelyn Osero togosuka mutwe boigo omokonyi bumurai bwense daktari Gashagwa niko boigo anyarakobaga gwikirana asumusangerekano bwa masabo imeye county ya Nairobi. Gashagwa gukwana asumusangerekano iyo boigo nigo aburiria abakenya banyarakoba bakoena na chinga kichisaine ochia ase serikali ya Kenya kwanza linde chikobage gwikirana chira chiyanyarete kwa bekoliera abakenya anene chinga kiche campaign. Gashagwa boigo nigo atebire banyarete ko bakwererigwa eserikali yanyarete ko bigochura no bukurumi na boigo etabwate enibo ase ekegancha. Boigo Gashagwa nigo aburiria abakenya na boigo kobagania banyarakoba abatoereru bono ekere serikali yegerete ko bikwirigania elio kwenekia no nyerigoririe gas yanyarekoba likoirananse. Pia, we have started from scratch. We found a broke country with nothing. The little that was remaining waliiba siku za mwisho. Na hawa ndio walikuwa naongoza kusema watu ni wezi. Na hao ndio walikuwa waizi wakuu. Ni watu ya pickpocket walikuwa wanajipanga kama watu 30. Wanakuibia. Ukisema umeibiwa, wanageuka wewe, wanasema wewe ndio mwizi. That is what was happening. These fellows who kept on shouting that they cannot hand over to thieves, that thieves will not be entertained in this country, those are the people who have stolen money belonging to the people of Kenya. And in the few days, we shall be releasing details. Ya mwisho, nimeona headline kubwa ya Nation. Ati sisi tunataka kuharibu biashara ya familia mbili. Sisi tunasema mtungi ya gas wamekuwa wakituuzia bei kali. Gas wamekuwa wakituuzia bei kali because of monopoly. Tumesema tulete watu 5-4 washindane, bei ya mtungi ya gas iteremuke na gas iteremuke. And that is what will happen. You can sponsor headlines, lakini bei ya gas na mtungi itateremuka. We shall open up that space to many competitors because it was a monopoly. Togosuka mutwe bono ekiama kiria kia Amani National Congress Party nigo giatuguteire are ebitambukiro bia no gotebekana ngabono ebyame byombi chikoba bikoretwo amo inse ya Kenya kwanza oboteneneri bwe kiama ekyo kia NC boigo nigo giatebire kiama ekyo nigo kigendete ko bagegotenena na boigo ngebwateri bagaria bene kogendera amo no kubwaterana ise yobomo bwa Kenya kwanza tigango tonyora baraye buchingwa na chao banyarakoba watuka anene kurua asensemo ya Mombasa. I want to make it clear that Amani Party is not going to fold. We are an independent party. We are part of the Kenya Kwanza coalition. Mwenye anapiga makelele akisema vyama vivunjwe, saisi wakati wa kusema vyama vivunjwe. Saini wakati wa Kenya wanatarajia viongozi ambao tulichaguliwa, raisi, wabunge, governors to deliver. Kwa hivyo tunaomba mwenye anapiga makelele mambo ya vyama kuvunjwa, inafaa hiyo sio agenda kuu Mkenya anataka kusikia saa hii. Chama ya Amani National Congress iko kidete, na ninataka niambie wafuasi wetu wote katika taifa hili ya kwamba chini ya uongozi ya Governor Timami kama
party leader. Tuko kidete, tuko ngangari, wasiwe na wasiwasi, ikijawapo sisi tunaunga serikali ya leo. Gutigana na roboti uru mwanchu murigiriria yongati yari togenda takabato kwariganiria kurwa ase Ensa yaito ya Amayia inyora boigo ngomera na tole Chinsa isato ase Eyemo na yanda mange togenda takabato kwariganiria tangiriri bagere gwakaranga mbia mono asoko gendera kubwatia amangana ya Amayia na boigo meroberio togenda takabato kwariganiria kurwa segeta seni kia Ndizi TV mbia mono oyo minto John kebati kwenekia nganene amario gine chibiche chanyare kwa bachi gochera ase enchira yobo ikera tomera na Chinsa isato elitana ngoro kwa Josphat Hamisi.